Evet, kıymetli abilerimiz burayı boşalttıktan sonra inşallah bacılarımız mezarlık ziyareti yapacaklar. Onlar için şehitlerin hayatını anlatan metni okuyacağız. Değerli Müslümanlar, biraz daha ön tarafa gelseniz, arkadaşlar da ilgilenmesin. Biraz daha şu tarafa gelseniz daha güzel olur. Orada boş yer var arkadaşlar, dışarıda kalmasın. Eyvallah. تدبيخي شبكة بين صبية دبيك الاسكوفا جاليكي روكو طيار جاليكي ديكي نخزب ادباري من سر خلق مظلوم Uzun yıllar boyunca halkımız İslami davadan, İslami mücadeleden uzak kaldı. İslami bir direnişe hasret kaldı. O önemli şahsiyetler, davayı kuran o dava önderleri, köy şehir yaparak bölgemizde İslami davanın, mücadelenin ulaşmadığı bir yer bırakmadılar. Dosyaları geçtiğinde özellikle bu çevremizdeki köylerde, kasabalarda, çevremizdeki şehirlerde Müslümanlara yönelik saldırılar başladı. Bu saldırılar özellikle bölgemizde uyanışa vesile olan öncü şahsiyetlere yönelik yapılıyordu. Bir Arefe gününde Susalı Şehit Salim camiden çıkarken, hatmini teslim etmiş camiden çıkarken şehit edildi. Hunharca sopalarla, taşlarla saldırıya uğradı ve şehit edildi. Şehit Salim'in şehadeti bir başka anlam taşıyordu Susa için. Bu köy için başka bir anlamlıydı. Çünkü davanın bu köye gelmesine vesile olanlardan birisi Şehit Salim'di. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة
إن يردني الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bu güzel kıraatlerinden dolayı Allahü Teala kardeşimizden razı olsun. Yıl 1992. Aylardan Haziran. Susa Camii'nde şehadet düğünü. Gecedir. Ve vahyin aydınlığında parlayan yürekler vardır Susa Camii'nde. Ve karanlığın kulları ihaneten kararmış kalpleriyle sardılar caminin çevresini. 15 güzel insanı dizdiler duvar dibine. Kurşunlar yağdı sonra ve tekbirler. 10 gül düştü Susa Gülistan'ına. 10 şehit kazandık. 10 şahit not düştü tarihe. Gülistan'a döndü Susa. Kıymetli misafirler, şimdi de günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmak üzere Molla Beşir Şimşek hocamızı buraya davet ediyoruz. Buyurunuz hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میوان بقیمت خوشگودایی که عزیز وانتفدا خیر هاتن خدای تعالی خیرا و مظن بکه انشاءالله قبول بکه وعیدا وجی و تمام مسلمانا گلکی پیروز و مبارک به خدای تعالی عبادت و تمام مسلمانا مقبول بکه گلک عید خوش گلک عید خوشتر بیخ نصیب تمام مسلمانا وان عید هانی که جی بیخ وسیله یکی تیا مسلمانا براتیا مسلمانا و رابونا فتن و فساد جناب عالم اسلامی انشاءالله. بله ام جارك دیتره لگلستان الشهیده لسوسا دحضور هفدودنا رحمة خدي لعزيز مبي للشهيد مبي خداي تعالى وبجنة أخوة مكافات بك إن شاء الله مجيج خير وبركة ومحروم نكي ولسر وانا بدي مشاندن يلي مسلمانا رب عالمي بسورة التوبة آية 111 هذا بفي شكل فرمان دكي استعيذ بالله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خداي تعالى مالو جانب مؤمنة دمقابل جنة دجوان كريا. آيتك دي سورة أحزاب 26 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هاني ما قو يا خداي تعالى مالو جاني مؤمنة جوان كريبو إيجا جوان مؤمنة هانيك هناك إنسان وصاهنا هناك عقيد وعزيز وصاهنا هناك ميرخواس وصاهنا لسروي سوزا هانيك سكنينا او سوزا کو خدا را دابون کو مالو جان خو فروشنا خدا و سوزا خو بجي آنين بمال خو جهاد کرن پاشی جی بروح خو بجان خو شهید بون او عهد سوزا کو برب خو را دابون بجي آنين لسر سوزا خو سكنين هر تشتي خو فروت خدا وچون حضور خدا.
فمنهم من قضى نحبه. بله هناك جواناك اف سوزو فرمان اخوا، اف وعد اخوا، اف بازار اخوا بجي آنين. ومنهم من ينتظر. هناك جي لهيفيا سوز اخوانا، هناك جي لهيفيا دور اخوانا، هناك جي لهيفيا شهادتنا. وما بدلوا تبديلا. لبلي مسلمان بحقي اهل ایمان براستي سوز بخدا را دانا تجارا لسروي بازارهانه که نزیورینا جسوزا خو نزیورینا ايكو سوزا خو بجي آنيش خو بجي آني وك عزيز سوسا وك شهيد سوسا سوزا خو بجي آنين وظيفة خو بجي آنين چون حضور رب خوا خدمت خو کرن خبات خو کرن جهاد خو کرن تبلیغ خو کرن پاشی جی امانت خو تسلیم کرن و چون ومنهم من ينتظر. وهناك جوان مرخاصا جي وكف مسلمان حاضر عزيز حاضر جنو جميرا له فيا دورا خوانا او جي ايرو خدمت اخو خبات اخو دمشينن خدمت اسلام دكن و داوية دجي روجك ان شاء الله تعالى قاوا امانت خوشي تسليم بكن يا بشهادات ويتفضل شهادت دا ان شاء الله تعالى او جي جسوزا خو نازيفرن ام جي جسوزا خو نازيفرن باذن خدي لدور عزيز خوا لدور شهيد خوا وسوزاكم بهفر دابو ان شاء الله تعالى ام بجيبين وما بدلوا تبديلا باذن خدا. تو نعمت دنیای تو خوشی دنیای تو مقام موقع دنیای جوی سوز و عهد و فرماناکم بخدا را دایا و من نزیورین ان شاء الله. گلی مسلمانا شهید اسلام کروان شهیدا نه ایرو دست پی کریا ج تاریخ و روجا کو انسان هاتن سروي عرده دعوة حق و باطل دست بكريا وجوي وقتي كروان حقية كتنري بكروان حقية را كروان شهيد اسلام جي شهيد حقية جي كتنري دا اف كروان جهابيل دست بكريا قالي مسلمانا نعول ملسوسا ويا القرجدا ويا الطوري ويا البوطا ويا السرحدي ويشي نما دست بكريا افكر وان نبما دست بويا امشي الحمد لله دصفا في كرواني دكو مريا مجيه وقرتبي يعني اف منتك خدايا كرواني حقية كرواني شهيد حقي وعدالتي وجبو إصلاح إنسانيتي كود شغل ندوي أغرد الشهيد بونا وكاكو مقو تاج حضرتي هابيل دست بكريا اوي كرواني دا پیغمبرا جي خوستان ديا قلي مسلمانا دناوا كروان شهيدا دا پیغمبر خدا هنا دناوا كروان شهيدا دا علماء مزن ذات مزن هنا صحابي رسول خدا هنا وكي حضرت حمزة وكي حضرت حسين وكي حضرت مصعب وكي حضرت سمية وكي حضرت ياسير وسائرة وكي حضرت حنظلة جلك ميرخواسكو كلمة شهادة آنين بلكي هي الميجكي إمكانا واكو الميج بكن چين أبو شهيد بون جهاد دا إيوكي حضرت حنظلة كو إيواري دعوتا خوكر هي پير نگهات خو بشوي و كتا جهاد دا شهيد بو و وكوانا كي گلك صحابه پیغمبر دفي كرواني دا جي خوستان دن علماء اسلامي ايوكي شيخ سعيدا ايوكي اجور بيجم
عبدالقادر مولا ايوكي شيخ احمد ياسينا ايوكي سيد قطوبة ايوكي حسن البنا ايوكي شيخ زكي ايوكي وان قان عزيزي هانيك علماء اسلامي قلكي بقيمات اوانجي دوی کروانی دا جه خوستاند و خدمت اسلامی کرن و جهاد کرن و دوی اوغره دا او سوزا کو برب خوردابون بجی آنین و وی کروانی مشیا بوانا کے مشیا دوی کروانی دا گلک عزیز بقیمت و میر خاص جیستاندن وکی حسینا وکی صلاح الدینا وکی اشتر بیجم وانی کدریا وادا لدور وانا کے بون گلک عزیزا دوان عردادا جهاد کرن خدمت کرن تبلیغ کرن او سوزا کو برب خورا دابون بجی آنین شهید سوساجی افراد جفرد و کروان عزیز و بقیمتن شهید اجور بیجم سرحدی هاکذا شهید بو طاب وی شکلی شهید نسیبین شهید تمام درو دور ما یکو یکو هم نکارن ناوی و بهجمیرن افحمی عزیز اسلامی بون سوزدای خدا بون لسر سوزا خواست سکنین و براستی دعوا خو مشاندن و دوی اغراهانه که دا چکرین حتی کو رح خدان البته افکروانی هانه که زعب قیمت خدای تعالی مجی بخنافا وی کروانی دا اوان انسان هنگا کو هم تمیزین جه تاریخ حتی ایرو مگو پیغمبر دنافا وی ایشی ده هنا علماء اسلام هنا صحابه پیغمبر هنا وكوان عزيز مهنا حمي هر يكيد وقتك دهاتنا لبلي يك مسيونك حميا يك مسيون بو وظيفة وانا چبو قلي مسلمانا إعلاء كلمة الله بو إقامة كرنا شريعة خدا دناب عباد خدا دبو هداية إصلاح إنسانية بو عادتا هر يك جوانا کے ستير ككبون دوی اوغره د طفیان جبو کو روز در کوي لسر انسانیت لورا حتی کو سترک نطفن روز در نا کوي اجا اوانا کے سترک انسانیت نا اوانا کے ریا خلاصیه نا رهبر خلاصیه بون جبو اصلاح انسانیت مجادله دکرن كامل الشهيد سوسا ميزينن قالوا شهيد سوسا لكر شهيد بون بچحالي شهيد بون چكرن شهيد بون او ظلم جبو چلواها تكرن ام غازي في جغرافيا يدكن لقند سوسا اوان دهب عزيز جوان واختيار بهورا دجامية دبون درسا اسلام دکرن هفدو شیار دکرن بقرآن و سنت عبدیتیا خدا بهفدو ددا نهین کرن دخواستن دوان عرد هانه که دا شریعت خدا حاکم ببه دخواستن انسان ببن برای هفدو لسر اسلامه جبو افتا وی عردی جبو افتو ناموسا وی ملتی ور محافظه کرن دین خدا هین دبونو هین دکرن قرآن دو خوندن دانا خوندن حیاتا پیغمبر دو خوندن و دانا خوندن زارو که وی ملتی بقرآن شیار دکرن بسنتا پیغمبر شیار دکرن حق و عدالت دو خواستن لسروان عرضا حاکم ببه جاوه خو نبردابون ناموسا وی ملتی دست خو دریجی مال و ملک وی ملتی نکربون خوینا وی ملتی بے حقی نرجاند بون ظلم نکربون عبدیتیا خدا کربون وان خورت عزیز دخواستن تاریتیا کفر و جہالت
دیتیه لسروان عرضا رابه نورا اسلام و قرآن بوان عرضه هانه که رونی بکش بو وی خدمت دکرن گلوش غیری وی پی و چه سوجه وان انسانا وان عزیزا هبو کی قصدی وان عزیزه مکرن کائی جل ذہنیت عوامی زینن اوانے کو مسلمان دا جامعہ دا شہید دکرن دا حقیقت دا او مرمی او گلت بردان جامعہ دا بردان مالا خدا خراد کرن او گل القرآن دکتن دا بدن آوان عزیزا دا او گل السنتا پیغمبر دکتن دخواستن تاری تی بدو میں جبو کو ناموساوی ملتی جدستے واہرے دخواستن تاری تی بدو میں جبو کو ظلم بدو میں جبو نحقی بدو میں جبو کفر لسروی ملتی حاکم ببے خدمت دکرن اوے ذہنیتا مرتد ندخواستن رونائی پہ بکھوے تکبیر تکبیر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله تكبير تكبير گلی مسلمان بقیمت روزه کی هنگا کو حضرت حسین و اهل مالا خوا درکتن کو هرن عراق معلوم زحف تکلیف لیکرن گوتن نچا اهل کف خائینا ویتا حوالتی بتر نکن وگروی اقنا نکرن ایگو مادم تو دچه پیره که خواب خوره نبا زارو که خواب خوره نبا اهل مالا خواب خوره نبا حضرت حسین تشتک جواره گو لازمه ام بهور بن جبو گاوا کو ام شهید ببن او جی شاهد ببن لازمه شهید و شاهد بهور بن دریکه کی دبن دست هفدو بگرن گاوا کو ام شهید بون جبو پیرک ما زاروک ما نسل آمد پای مدا یک شهدبونی جمره بدن یاد دواجی جبو ببن شاهد جو ظلم ظالم را یا سسیاجی جبو کو ببن شاهد و خدمت آهانے کے و مسیون آهانے کے و دعوہ آهانے کے دپای مدا بدومینن جبروی قاسی گره که پیره که مو زارو که مجی گره که بمره بن گو راست گو اگر کوی روژه اهل مالا حضرت حسین نپیر بونا بلکه ایرو مکربلا فهم نکر بونا مروی یزیدا ذهنیتا یزیدا حوقا باش نخوند بونا ناس نکر بونا و بلکی وکا ایرو مفهم نکر بونا کرابونا لظل سر ظلمه لبر ظلمه حوقا بقیمتا اوام پیرکو زاروکا او تاریخ نشانی مدان او مسیون لپیواد مشاندن گلی مسلمانا گلی خوشکو دائی کا بارک ایرو دکھوے سر ملے ما وظیفہ منع و کچھ سالے جارکی امورن گلستانا سوسا جی شہید سوسا را فاتحہ کی بخینن و پروگرام کی چیکنو ہرن مالے امجی شاہدن او بون شہید لازم امجی ایرو وظیفہ شاہدی تیے بکن جبا صبای خدا مجی بگرینه جی شهیدا لورا حتى امنا بن شاهد امنا بن شهيد ولو امزح تمني بكن جيب تكبير اوه چلو چه ببه امیل جامعه شهید خو خودی تیه بکن لورا عود جامعه دهاتن شهید کرن اگر دپیواد ام خودی تیه لوان جامعه نکن
شهیدی بجیناینن اگر ام وان جامعه بزارو که خب درسا قرآن و حیاتا پیغمبر بوابدن خواندن ام تجنکن ام دو پیواد وظیفه خب جیناینن اگر ام وان جامعه بالمیجا جماعت تجنکن ام لهم بر وان شهیدا وظیفه خب جیناینن خواندنا قرآن درستانا قرآن خدمتا اسلام خبات و جهاد دوان عرض جبو اصلاح انسانیت و کوان عزیزا ده هر حال زور و زحمت دجیبه هنگاک و ام خودیتی الوان دیر هانکن ام خاینتی بخوینا وان عزیزا را بکن اوان عزیزا ده ان روش تاری ظلما تاری دا دوان جامعه ده ترکا درسا قرآن نکر ترکا صحبتا اسلامی نکر ترکا جوات خو نکر ترکا خدمت و خبات نکرن حتی کو خدا او مقام مزنداوا اگر امیر و جامعه خوالا بهلن بلا عزیز سوسا جامعه سوسا وره بیراما اگر ام درسا قرآن ندن اگر ام صحبت نکن اگر ام خدمت و خبات خو ام خودیتی نکن بلا شهید مورن بیراما لورا تمام وان شهیدات بوی شکلی هاتن شهید کرن یاد ریا جامعه دا یاد ریا صحبت دا یاد ریا خدمت دا یاد ریا جهاد دا هاتن شهید کرن گرک ام ببن شاهد ام لخدمتا و لدعوة و لمسيونا و لجهادا و لوي هيجانو عشقا و يجبو اسلامي گرك ام ببن خودي شرط في حياتي اف دنيا هاني كي نعمتي في الدنيا گرك مصصنكن اگر كو ام صص نبن هنگي ام عزيزي خوش بيرناكن ان وظيفة من نگريه لسر شهيدي ميا ووظيفة ما بس نأوكو أمهما شعرال سروايا زكنو ويدفي معني دقو هداري بكن البت أفجي ورنكرن لعصل وظيفة ما أجرام بخوازن شهيدي ما نونج بير كرن دعوة وانا نطفي مسيونا وانا وندان بدوان عردادا لازم ام خباتي بكن لازم ام جهادي بكن لازم ام جامعة آفا بكن لازم ام صحبة اسلامي بلا بكن لازم ام تبليغي بكن لازم ام دناف خلقي خدا دناف ملتي خدا ام بقرنو بنورا قرآن بنورا سنة رسول الله خلقي خروني بكن البرواناك جبوك جدف ظالما ظلما ظالما خلاص بكن خدای تعالی و حیات بخی نصیب ما یا ربی تو رحمه خو العزیز ما بکے الشهید اسلام بتمامی بکے یا ربی لکی جان عرض کی جان مسلمانے کو امناس دکن لیناس ناکن اوانے کو خدمتا اسلام کرنا خدمتا اسلام دکنو دوے اوغرے د شہید دبن یا ربی شہادتا و قبول بکے تو خدمتا و قبول بکے تو مرتبہ وانا کے لباخو بلند بکے یا ربی تو مجریہ و دور نکے یا ربی تو اولاد ما قیزے ما زاروک ما اولاد ما جوان ما جب بے فطریات ما ظلم بکے بوی اخلاق یا ربی تمازل بکے یا ربی تہیجانا خدمتا اسلام قلب مکے منکے دوے اوغرے دت مجی بگرین جوانے کود بن شاہد بحیاتا خوا اداویا عمر خوشی بشہیدی تسلیمی تدکن یا ربی تو رحمہ خوال مری مسلمانہ حمیہ بکے یا ربی تو رحمہ خوال دیو باوے شہیدہ بکے وانے کو ایرو اوجی چونا با عزیز خوا اولاد خوا برائے خوا در خوا درازن یا ربی تو واجب رحمہ خوا شاب کے تو صبر بدے تمام مسلمانا یا ربی تو مجریہ اسلام قرآن دور نکے آمین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الفاتحة
Живой